Dėmesio savanoriams, už 5 minučių prie scenos susirinkti. Kur iš komandos patekę toliau kovos dėl prizinių vietų. Ir manau 16 val. 16:10 apdovanosime pačius geriausius, greičiausius nugalėtojus. Na, o šiandieną jūsų tikrai laukia sveikinimo kalbų ir 20 ir tada sveikinimo kalbos, apdovanojimai, vėliavos perdavimas. Kad jūs matytų kiti dalyviai, kur ateita istorijoje, mes paruošėm specialią programą jums visiems čia susirinkti. Bet jie paruošė ne bet ką. Iniciatyvos noro, kad etnosportas gyvuotų daug metų ir kad apie jį sužinotų visas pasaulis. Jis to siekia. Ir šiandieną paruošė specialią программу. Вы встретились, это был... Нет, правам человека это самое главное. Почему? Сейчас нас бьет это права человека. Это самое главное. Потому что депутаты там, они пришли. Ну, они не будут сотрудничать. По кино «Вėlia vaini». Po Čečenijos Respublikos Ичкерия, Ukrainos, Lietuvos, 5 etnožaidynės. Čečenija sakė, išmoks lietuvišką rytinį žaisti, kitais metais atvažiuos į Lietuvos čempionatą. Visiems bus gerai. Hello, my dear friends. Thank you for invitation. My dear friends, Lithuanian friends, distinguished organizers, guests and participants of the 5th Ethno Games. On behalf of the representation of the Chechen Republic of Ичкерия, on behalf of the Chechen people and our entire community, I would like to express our sincere gratitude for the opportunity to be here with you today. It's very important for us, among different nations, cultures, traditions, and the warmth of human connection. First of all, we would like to express our deepest gratitude to Lithuanian and to the Lithuanian people for organizing this important event and for preserving the spirit of freedom, dignity and sport solidarity. Thank you for everything, for everybody. Thank you. Сейчас для нас это... Да. Ты вот должен был Brussels. Spent 5 years in Brussels. Thank you for solidarity. So thank you for sharing. Lithuanians, for us it's very important. I have been in Grozno in 1997 when we celebrated the 50th anniversary of independence of We'll hope after victory of Ukraine war and Ичкерия also get independence. Ukraine accepted, recognized that territory of Republic of Ичкерия is occupied. I suppose it's possible in Lithuanian to do the same or not. We should discuss it. For us it's very important. For us it's very important. You help us every time to recognize the Republic of Ичкерия is free. Because now we are occupied. Thank you. Thank you.